Canis Fear all Loch Garman le Rochulin. He's phoned in Samantha Lambert, Captain Walkach, na Dirradoch, Hepbor Honoris and Ahemert. So, better go Kui or Valach can use action in Leona. Cliff a critic in the beginning consport, everyone's for Corty Bui, sponsor again Derra. I was she need Emery and Cavan. We're not on Cavan action, arena 3, share some Leon Cavan is it there. Now, modular of Burn Wild by the Soul, knock Namtroy on Irby Rochul, more damage to Johnson Jakarta. Sinead Green, Captain of Forna, damage to Shisha in the touch of Jakarta. Pedro Gameshi, the Lagonis move by Aaron Goslins. Modular Lorna Park by Sinead O'Sullivan has done English Soul, Canis Fire, all her Chenlogs and Salah Hurrafold on a Tosse, August on Lena Law Tossaction, Ashling Sheridan, Clara O'Reilly, August Ashling Doonan, Zegolin Akab Shood, Asa Huikin Deog, and Chatham Jakarta. Modular for in the Hirvi, well, Nilen Afrogenta Akapshut, Achanerd, August Wishuchin, and Rena Do, Hoshit Fathers Moti Canish Hov, the Shade of the Cardo, Wushi, the Crave Shock, Hov, is the Doyog. Now, and Verts Lord Park, Karamek Dermers Mod, Andy Foley, Hulin, and Dinner, Chatham Jakarta, August Dampshire, Trugan, Tosse in the score, Achastohi, Kira Blundell, and Leach, and Loshin, Dampshire Shisha, and Do Hul, August Benid, Canton Kushner, Wanchu, and Co score Mach, August Masfedula, Hintaction, and Rish, by Shits and Bra Sauce, the Homa. Nish Bashi the Buddha, Rish Marie Hickey, Wachtron coming Pelnaman. Warrior Honitasa on co score, will to Laila Tivon or Tivella. Let's do it. 2 cíntacha chuna cháin sa glyfa agus dearhan go rólann siad beidir began níos mú chuna bí go leor deis na scóra leach a freisin go leor seantain beidir ná chríochna siad agus cé go a shairí sort íntacha ag an éirí go háid sa darna le tá mé cappa stoi beidir go níos mú na tosaitheoirí an sin atá ag chun cháin agus chumá leis an dana English a lápáir go bhí clifa íntacha agus más féidir le hí sin Shelvan Learadáil mar a fór sa géad clifan sin a ríist más féidir le rud céine is cínte go mé salar mar a chur fáil go Aisling Doonan an sin agus Aisling Sheridan sa lína lán tosaí. Sinead an drama táach an teach spéisiúil an seo bhí tú caiint níos luha, híl tú go méidir mar teáin a methir tosaí go chun na hirhí Jimmerisisin go bána chun síisteach sa ggóscór. Jimmer cínte agus mar onadaí is cínte go mín si a tosú degan á an éirí machtá agus tháinig síiste agus bhí go leor seansanna beidir bhí chur fóríil go éirí agus fór sí gesture chuúlaín agus thoig si iad agus rinne na scóna sin an difriocht cean bháinna fór si agus í sleanna bhí si titíir an talla agus thuí se thar trasán agus bhí se sin Harbh táhachtach go bhfuil go bhrá an láidreach sin acha agus go bhfuil fós an mar tá sí anm na ríis mar fiche. Well, sin réitúr léneo, sémas mó bhehel as chun chiirí as na bheits bhail agus hí an dá híomh bíátar sin réitúr sa glyfa dearnachacha tá sé dachar aine hása acha tá tibredáin fós sásta go near sian an taction an seo si d fágáil na parke agus inis ní fád bháin an glyfa canis rina dó seo. Agus Brenna Mach an seo war an chéadú thugam se fao deire Brenna Mach na fórne seo tá na fórne seo mar imróí tá siad níos láidir níos irde agus níos láidir ná mar bhí na fórne glyfa canis roiine trí. Se Harbh láidir agus a ríist tháinig mu luas na glyfa th báran sin leis ach is cínte go méid difriúil tá dhéanach siú leis an caiid an neo. Ó an na bhíon an teáinis. Castas camera vi dolle mór man sin Brendan Rice is condemned dún sin an réitor an jom leis gael Brendan. Mór siú Brendan o'r glawr cart. So an focal dernach le chéile an cáwans na ganza gorma agus chun na hirvís na ganza maroon. Tá cinna le dana gael van teintje for stohi goil na bristí tá capsúd gur cin dómh gorma tá an. Hondúil vi just bán ach
Just to show have an special mar having agus Marvi a glyph canis rune 3 an na Hammerton gin Marvin sheet corham Shaska nomad immer for fiche nomad ga an bresche as ma sheet fos corham and chin by kicking a series a guest con either scar on a chéile agus ke go back right that's for Neil cat plan all of what I'm going to show Morris hope you tell me to give a job of Watterson. Is keen to be Cavan John Atterbach area minneog go méid go leor gan na butún sort bhí genta chéad lá ag go dáir an go méid sé tríis feabhsar sin agus is dói go bheith muid breanna began níos mú atarban sinna go séire. Now Meallach tí seo Cavan seachlifa a butse cóscóir bháin canháin cáilte mar dúrach mar chéile is bhí an urhí Tam se an Cavan seach gúlín déag agus 8 cúlín seach gúl déag 8 cúlín agus is gúil siad seach 3 húl déag agus chescas 8 cúlín maidir le chun na hirhí Tam siad an 4 húl déag as 9 cúlín agus dhéal siad 3 húl déag agus 8 cúlín so cosú go le na chéile Gach dré mar sin Brendan Wright in chateach agus an chuí sin a bhín seán ní dul go tí go láidir a bhí bailach chuin chéad le fan sin agus an sellh fáte ar deire an sinnig donna English Tána a chu roiinis agus ontílú ag go gábáin ateo an cábhain gimmar 9 gaothe anseo as dín chalinn contorteach a fátenis ag Aisling Doonan Aisling don trastan pastar féin passin beganín scuilte agus garhamach sin garhamach amach Fiona Coyle Coyle bhícha gimmart mar dul mór sa lína le hosach trádará den níorhí sí bocha siúnach dín lína lechúil Seo Fiona Claffínis Fiona Claffí ará go dtí mád any fólaí pas jazz usually mád any fólaí Tá se fáte reis ag ríist an immer ag mád any sin atá sé fhí brú maithe sin choirisiúr go dtí Leona Archibald an chrínear kicking is here fáte th bar an trin ag Karen McDermott agus tá an urhí faideach an trohanis an pass trasta go dtí Laura Lee Welch Captain of Fornia Laura Lee Welch a tuairt fin scór put go háling ag Laura Lee Welch tús maithe sin agus tar stíireach nóméid. Túsíntaach agus mar an é fólíonn sin a thosaíonn glúiseach sin sa charnéil si a fórin kick deire le cínte go chríochnaí na forin ar chóscóir an láfaíara agus a ríist is dói an faide bhí le feiceáil an sin ag an urhí ggéire gomach an líir tugad gan duine san áitiseár scóírítach ar an teastan an sin ag Laura Lee Walsh mar chaptain. As a penalty challenge tá wadníos mú spáisiúiste I le an chábhain faoi láthair or I le na hirhí bhí cheartam rá. Cábhain a teachtaríisianis agus Aisling Cornan. An pas beagnaín scuilteach tá an seile fósachas tá sé ag Mona Sheridan. Mona sé teachtamach na parke tá sé faoi bhrú an sin ag Laura Lee Welch agus a kick sirvas an don gábhain. Agus Mona héon tach an kick seo bhóla. Sin si trasna na parke. Sheila Riley teachtanis Rashcup Mona a ríist agus Mona Sheridan na seachta lár náte bhfuil an lechúla lár Lord Fitzpatrick fanata choráid go sciúpa siú go Donna English Teach an chaidling lár parke bheith Harvey spéisiúil an seo nuair é maithe ag an dá orin Se agus bhí sáirch le ag Donna English freisin bhí an chud ceanachta aice go háirt fiúna kickan an razor a bhí sin anna de áileach Harvey táach mééis se an bon sellh sin a mééis se an cínte faoi sin. Now, Aisling Doonan. Agus sin si tras go dtí Mona Sheridan ar den bheith marcáil sin tá se fáte Mona. Si garisteach an pascóir amaice go dtí an lántasach Clara O'Reilly. Clara géir éú sin agus an róthir joy Clara agus an gesture scór agus é sin búte just Clara O'Reilly. Bhil tá scór bra feic gan na teir. Ítach agus a rís an nádar a rís a goisteán tháinig si go an spás imití sin agus an casan sin is se neart muoine le tuairt faoin scór. Is cínte beidir gomach sin an daran de úsáid freisinach ní bh spás ar behan a gháin gon chúlín is cínte gur Karen Walsh san áit ceart sa gúil. So, cúlín fáte ag an dá lántasach an seo. Raise sin nimmert agus kick sirvas an don urhí. Well, not bad. Yeah, kicks here on the near V. As a kicker just shocks the spots and Johanish. The spots to score Fiona Claffey and shot. The Lewis Fiona shot. Shin Fekalach and shot, or Henchim Roher and Pascal Rake. August Shinir turning in La Hosach Laur. Ach, dan country mud kick careful who give us on. If you block all Velg Gentle General Uruk Leona Archibald.
Agus sortas bond as eki freshen that's a glyph kind shra and blin chakata go lower tahi eki sha sa chréib agus a shra agus is cínte go se tá go luas a glyph a tort fwyn score na sin le feciol ce cholágus tá na chuí agus dúach beidir an chuí a hó seán tús. Is mád an fóla chun kick seo bhla. Rís Chenchi Shear go dtí Laura Brennan. As Laura Machanis go dtí Fiona Claffey, Rash go Laura Ríist. Agus tá sé ag mád an seo, hí passin cap mar beagnín níos cosú le ceanna deco mar rugby ná mar bheith cadíthe sa bell réilech ná bell namáin mar sin kick sír macht an gáhain. An smuoine ceart aice. Fáte ar bar sin ag Katrina Smith. Skicil te seach sciúpaí seas sa spás Aisling Sheridan leis. Aisling i ggéir spás a chrothúide hain, tá sí stocha tá an seile fós aice, an Pascal Roiche. Sin éidir a hosa sí sin an glóiseacht, hosa Katrina Smith an glóiseacht sin an scór mar rug sí héanaar líróid a dosa chun an glóise sin a hosaí. Íirecht agus chomáile sin is feicimiid an cléochta tá an freisin agus chomáile sin an luasán nuair ein sí an pass feicimiid cecha sciúpaí tá sí gimme ach fós tá smachta céile cinnte faoin líróid agus faoin scór sin. Harbheith Crean. Mar sin chun den cháhain imíoch an céin. Cos it was into Jenny Rachel Doonan. Agus tá siad a gaibrin líróid amachchan is a fáte Donna English ríist. Donna Gira Éilúid sin a Fiona Claffey. Líróid fósacha. Right go dtí Porty Lord Parkett. Sinead O'Sullivan agus Sinead O'Scuile Stachanis. Go dtí Aisling Doonan. Aisling Gira feicimiid bhfuil spásacha tá sin seile fósacha Aisling an sin cos sé bheith cumrach faoi chéimena. Ach an chitógan sin. Cur a trasta a cés tá siad a cuineáil seile bheith. Ach chlús an ráitean tá sé fáte reistin in iarmhí Fiona Coyle. Guy Brooks and Paston is stuck with Lucy McCartan. Lucy Corrigo Jackson Chin Rush with Fiona Coyle Rish. Nish to spot the score Fiona Chop. She put the heart fucking brilliant Tucker and she trusted her with Maud Annie Foley. Oh, pass low to Maud Annie Foley. Charles Sean Chanton is because Shin Currahara trust on it and Leona Archibald. War V on pass Shin. Dachreite agus a bhí sin itdói rud ionintach ná ná fí se bhead má ecinn tú imar bhile tá sér ach breanna díoch tóiste mar bhach rud dríochtúla gaiisteán ach fairplé go Leona Archibald i teachtasteán agus rinne sin rud ceart níor chaistí timp níor chaistí steanú má ar a bhíocht an sin agus kick chuir thart san aice. Well, an pass sin ag muid pass níos fearr inniu ba se ar cín ar fád mar bhí sé Toast furfa níos se bheith níos fearr. So, Ceir Cholín Bra scóil san tehagan agus camerará go tús amach chutha leis an aimart go clifa canis rina dó. An cáhhainna teachta ríist. Laura Fitzpatrick. Pass deis ísisiú leisteach a dro Clara O'Reilly. No, Aisling Doonan tá. Ríist pass áling i Aisling trastan na parke. Agus seonis Clara O'Reilly. Clara Casa Hart agus an immer sin go gosantóir. Bhí sé sin contúirteach déna chuir Rachel Dillon go maith. Rinne cinnte san áitceart a gnáam ceart agus has sin fód go láidir an sin bhí ar bheith tíhir an líróid freisin bhí an collan san áitceart an sin le cinnte nach an líróid le gáil trihí freisin. As mar chéin bhótar an sin bhí cúlan. Bhí cúlan. Mach go dtí Fiona Coyle. Here bhí teachtaríoach an Council Butcher ag Laura Fitzpatrick. Láidir mar lechúlaí Laura. Just as possible the Council Bristol Machnish Key off his Sheriff. Tá Sheriff Fotcherash ag Katrina Smith. Chulín teachta Jacatsi Canháin inniu. Laura Fitzpatrick atá Laura Cúlú Shear in Ishach Jenin sí sin. Rash go Mona Sheridan. Cuidhág an Sheriff ag a gáháin an teochanis. Rashi Mona Sheridan a ríist. Agus a raig go dtí Laura Fitzpatrick a teachtar Lán Lewis, Laura O'Scuile Rai agus níor tháinig puntáiste mar sin is kick sír steachta an. Brendan Rai scuilte leis an immert nuair tháinig an buntáiste tá an kick sír agus is tóigh go bhí Clara O'Reilly bhualas a seo. Se agus súnstach ar an tíbheile an fág freisin duine bháin sa lína lán tosaín sin Leona Archibald a chuil siar beganí nach neart go immert sama feiceáil le Laura Parkin sin tá neart cosanta cholará agus an bednach an trúir dégan sin imi siar a rís chun chosanta dhéanana.
So chance ag Clara O'Reilly inis an Cavan chur rais an tosa. Agus no, dan catch in memo. Sin go sí sul gan gas gan ri a leuro justach ach near khas mar sin chéad can cormo ceachtar for in an shot. Agus fresh. Ten on by the ní no med mer het shit. Cover hob, go hol in the teeth. Kick ma ha a goal bar trying to make G Kelly boys Jordan. So Kelly reached. Some pass positive can hold it positive Shahanish is just score Laurely Welch and Jane in the head she just that's the board. Shafosig Laurely a shot Laura Screed rush August fi Colin Bra ni sluha ag Leona Archibald is nicht tan Darican ekki. Tá siad contra tucht on na tosaí atá ag an iarmhí. Sorry reachtan sin agus honnig muid fresh mar an pass mahabí tugus sean sin Laurely Walsh an riocht genta staci honnig si gur Leona Archibald a tachta agus an casa a ríist bead nach mar chéile leis an scór eile fór sin sin a casa timppel agus leis an deas agad sin Harra Traslan. Scór na bratha an shot ag a dáhíh an iarmhí rais gan tosa Cavan a teachtarí sin is agus Trasna go dtí Donna English. Casa Jason John is Katrina Smith the Rashford Donna English Lewis leis an glúisteach seo. Donna chattar hí me go chun torch fi scóirí hain a fongé Ashling Dolan Ashling leis an gitó gach butsa Peter Began in ro wa eken sin agus Pegni Beg ar híh na love jeise rácear chumó go gábán nis agus an iarmhí fós chun tosa. Tá agus glúisteach an was tosaí Katrina Smith a ríis sin Katrina Smith imisteach a tuairt na léidir se agus a chríochnú leisling dúna nach go leor takeíocht a freisin Donna English ó Laura Parkia. Brahamse war nach bhfuil an chuí go láidir is a ví a géadchlifa an tehagan agus nach bhfuil an tionchar chéine ag an gcuí ar chósaí ag a tráise ar anchama. Se Roher Brown is Lucy McCartan. Se le fós ag trast an seohanis go dtí Karen McDermott. Karen Bennis hús fechans can ná ag bhfuil sin pass trasta. An catchin a dro Kira Blundell ach tá an catchin imir haar Lena Cool mar sin canháis chumó ag an iarmhí. Agus Colin Contagion sin Kira Blundell an dáchúla bhí fáteachí an lehanana agus chiic an chinú nach a bhí an go háirdin sin a tuairt an darna hans go níormhí bheith an seoinne. Bhfuil bheith an bonú go maithan sin as a hascra do Hather Kieran agus chaach sí bheith go maith. Kick sír an gáháin, butcha seach a sciúpaí. Seach a Katrina Smith a ríis go leor an líbhar feice go móna Sheridan is a teachtar nonsaí go maith agus tá móna éfáteach tá sé faoi bhrúin sin ag Laura Brennan. Agus kick sír machchatán don iarmhí. Agus a fáte ag Maud Annie Foley. Duna gon himmarí seo níl cuma ró sciúpaí ó riach bín am a gcónaíocha ar bhíon líróideach agus an chóthra go imráide sin. Seanis Kelly Boyce Jordan, straach sa spás an sin, ceann sin beagtar bagin in ráda le Leona Archibald. Ross bheits an agus an hes an lán cholíonn fód, má hes ach an ritar rá gur hes sin fód go mí leach mar sin is kicksír seach bheits an ag an iarmhí. Las cinnte go mé an iarmhí agus Leona Archibald sásta le sin agus an Kenneth Hoyke Brendan Rice an sin agus an kicksír seach éilteach. Súntaach freisin a beidir faoi Maud Annie Foley agus na brandú in na himróid dochtar se hí sin agus a ríist an méid taí agus an méid iireachtaí tá genta leis a bhóran is rud iontacha eiceáil daoine cuine leis a sport freisin. Agus an kick sin búteach Leona Archibald sin th bór ar fádaí Leona Archibald tá trí cholíonn bhrá scóirilta aice an seo agus ceirtá caite agan Cháin mai déag sa dar le as géadna. Well is tús iontacha an gan iarmhí agus luú me go tús mar dara gur is siad an cáháin na hosaíach go láidir an tatan caite agus inneo an iarmhí dachreitin sin an tús slódrach tá chur leis a glyfa seo. Agus brean seo sell an líidir as ríist. Agus tá seantar scór eile agus tá an scór eile aimsithe na kickan amach ró deacrochtaí Laura Brennan a Gamsún Cholín san is trí cín sam reis ag an iarmhí an seo. Well nar bhíon an muoine náir fásan se ríist agus leanse a chuinn se áardúach brandmuid sin ag Laura Brennan rud ionintach an sin mar lechúlíonn sin a tachtríd an sin trí a lár agus churthar trasán chun an cúigur scór thuirt an sin gan iarmhí. Is béidir go bhfuil an ghuií níos láidir na mar bhí mis cheappa ach an chiicamach an sin agus an cean sin mé Harratíh lína so rá chiicamach i mé mó an sin ar Elaine Welsh. Agus kick sír bheits an agus butcha seach a sciúpaigh Maud Annie Foley. G. Laura Lee Welch, captain of Forna, Laura. Go to Roher Chinnox on Shelley Foseke and pass Trasta Laura.
So she's couldn't tell was a rash could he and Canchin no. Tan Canchin beginning bagger having a lot of gesture and Trent O'Leon Archibald. So the guy can Cormona she kind Orin and Chop. As chahar freisin macht dar leis na himmorí atá tan chosint go más chuir tánach. Tá níor bhí begnaí ní skipíonn sin a go maith drona an lína mar hampla nuair atá an líhir de mé sean bhí siad díreach sort a réig an na kicnaí maith agus chuir leis an cáhain beidir beganí mála tasú. She's machen Steven Shaw agus forte ag Katrina forte ag Fiona Claffey we heard them rock. Past tries to get back Damson Cooley Tamlin Laura Brennan. Oh Danny Foley she's like cost of simply one and Crohin Jean's boss and she's rashly Laura Brennan reached on thrift she showing near V must fed up scoring of well all. Tasha forte rash and shell for soccer rash could ji more Danny Foley more Danny Lynn kit tog organization Stura got halliant to her Treston. It's on Fisa Immerha I was on thrift showing near Venus. An bhí sam agus chahar freisin mar dar se fuan gan irhí tá si de knagur daras le fada níis agus de geirveiste a gimmertin sin a rina héan agus go leorleir taiach a gimmert gona cléimór go háir mar iiridir bhenach go leorleir clé búteach go chumá I barchan chrócaí clip cash na héan ach se tú sínta rís gon bblion mar chrícann si den sreach go láidir seo. Well cuinim gur chailtí den na gaiileh a gáhíle sa card agus chailtí den northach maith na bhúna ngáileh northaí agus vi should butcher go mahan or mas kunna klamach dan sheet leis gaivlins ke go dún gáil níos fearna is mar chéile na gaiileh is cosol bhfuil siad sacrú síos cinnte an tacht no by trade check go gáháin river in the himmerthe si má any fólín is regí Laura Brennan bhfuil an dara cúlín na tacht ó Laura Brennan is Neil mar tá kicksír brontasteachnis an seo ag Brendan Rice. So gesture score ríist agus go háid feiceim míid cúpla ráha a gúnaí ag na forinán agus Leon Archibald a hoigim na kicní séireach sí mar an fólaí leis an kickteire an láfahéar a chríochnaí an sin agus kicktharbh súntaach a bhí an a cinnte gomach siad an seo ríistineo. So tá dris ag Leon Archibald tá trí chulín scóilte ag Leona há cean bhrá an immer tugus kicksír gon chéad sco. So mar gurm málacht an tráchtar orthaí seantaigh an seohanis cúi chulín ága letra. Tá sé déanta is ní sé déanta icas fáte ráis an sinnis ag Sheila Riley agus in istéisi go gáháin líra de Ibro Machan Trust nach fada siratá Nasa Bird an trin ach tá Sheila Cote agus a bute ráis ag Leona Archibald mar tráig Leona sin tá si slucha ag trúr tá Sheila fósacha Rainis dí Laura Lee Welsh tá takeíocht ag siúdar yes má tá takeíocht de testálacha immer twaintin is an Sheila fáte ráis go gáháin mar dúirt me bei tréifse ach siúd chumá sinna bhí geiste nachlifan or bhíonn tú nóachtar sanna sinna léirú ar chláir na scóir Sinead Green is captain of Forna on Ruhrig Sinead for she cooling Tatsan Jakarta Tashan's give better or scorella and Paston Cora Trust Eke Tashakonya Chin and Cantron Bulta Egg Ashling Donan Bulta Hara Trust on a chin Augusta a Brabant the Soul and Bernalida. Talking to us Morgan Mine she shin Lahans chin she Ashling Donan and then on the scoring equation. Feck with Sinead Green fresh and pass live it took it August pass Green Shin and Canrock the Hastings she captain for in the Iver Kuig and Chin August and Leroy took Ashling Donan nach score taught the hope Daran sin fresh mar lumujin sin tréif se an canal táhachtún sin ag an irvíach an láb an uachtarach a hat chuid na déag. Agus é nó mé déag ó damse an irví a scór darnach so idir an dálíonn bhí ceircénig an irví so tá se leidenis go dtí trí cholín ag chalíonn túisgurt. Agus ní an áras go mééis siad sásta lei sin mar forward na sellh beidir 8 chuid na níochfuingéit an sellh is ag an irví a bhí sin agus ní se rogan an nachholach trí cholín atarban sin mar bhearna. Agus Devon agus bei kicksír machanis ag an irvéig an second Mailbag a chur chósaí agus tugann sin deis go na himróí slogiske a hacap tá cór leiise chur a chuna go imróí an chábháin níl me cinnte a bhí Rachel Donan atá an. Slú anhhar freisin ag an glyfa cathrá go leor daoine takeá le takeúirt agus go háirt an caiblann teil go darna lá. No sí Nasa Bird atá. So sin í Laura Lee Walsh an sin atá agus Don English a bhí teachtamá sin íhir tá sí ceart tá Nasa Bird ceart sí be sí lena rá. So
well, Kickamach, him never kicks here. Kickamach was on a goal border. Because I kick her to Micah. Could be Laura Brennan. Laura Brennan and Ryanish. Could be Aileen Martin. And him na Hannah and Hoshanish. Oh, Hannah. Because they played it. Cliffy Canish Brina though. Hannah again V. Shonish Lucy McCartan. Lucy Janagamahan Elushte. Kashiva Kumrock when he came in it. Rashly Maudani Foley reached. Pass the shots of Gownell. Watch Kira Blundell. Immer White Kira Chen Lehelo. Tal Lua Seke. I was Bert Sagira is stop her leh. Tasha Fosa Kira and pass the mark of Leona Archibald. Leona Fivrunching and Lawn Cooley. Tasha Foseke. August Enish Kelly Boyce Jordan. Either all her forage and Cousins White into go on. Chusha and Mishna Club. Tura Keenta agus mar honach mudin sin is nos trúrniú carún sin tikin siad go gaha siad sort balla cosint began sin a charán agus an takeadúirt cá chéile láh imi se obair ítachta anta glór Fitzpatrick an sin freisin agus feice muid ríist John English agus Sinead O'Sullivan an sin a coolú siar le takead a hort. Irish corner and Chatamacha Jenach and Pascal Garshaw with Jack Rotian with chance to join Leona Archibald. Shelafosi Leona, Auguston Cole scores to Leona Archibald. Warley and Chelev Egagawon. Hartford and the pass in Gara was Toshi Trish Iok Kudiras. Tá Keenta agus mar dormujin sin ag a tús beganín ro skipi an sin gan irvi ein or vín siad mácin siad lehan san siad annach pass intach I Lorley Walsh Currigle on Archibald chunne sin leeward Eastland sin imi stahar clay agus kick intach vi tug an iro chant der leid an sin ag Elaine Walsh mar a reached niro si sú leis a chorbe. Tá si chat to reach Lorley Welsh to gig ach tá níruk shot hív na lava gesture tá trí kin cormúig an irvi ach tá well sin Forest Bar das an is sé cholin. Agus is cínta go an cháin mí hástal sin mar tá na himmoríach go scoilann siad leis an líomhid agus an módíoch a bhí an úsáideach an teachtain scaite. Teagan ríisnis áfar ceile a gúil. Ach, chroch siad na Jackradis sin dobhéinach na test mar a cheanna síisteach ísil sin na deirtar lena tá sé churníúir deach ísil seach gúlas rinne Leona Archibald sin héna trí scóirte ag siúd anta spántas go dtí seo. Immer Justin go gáháin agus an pastor Stockagí Aisling Sheridan. Pass Ishil Gashin Sheridan draw Clara O'Reilly. Raskagí Aisling reached. By score testal nish and cancha Budge Aisling. August Shin Fragra Udarosach and Shin. Or score ag Aisling Sheridan. Score all agus luúmujin an pass ítach bhí chuir seag mád an é fólaigh an iarmhaigh tús a chluife. Tá muid bheith golóir cruinneas an seo a chluife. Sin muoín ítach eice le tuairt faoin scóir sin agus takeíonn sin mar ragra ar a gúil sin chomála sin golóir ibridentig Leona Archibald ar an tíbhealach. Aisling Sheridan has sin fódan sin agus cíntain ar fóisiín an deis críochna sí ar teaslan. Mar sin leidethe go dtí cúicúlína sin a séad an áide cethir. An irvi chachtaríis agus tá clifa seach nuir géad clifa an oscailte tros a géad le dáirnig immers go má daní fólínis siúr go dtí Lucy McCartan Lucy dul trastan na parca Bert fanat an sin duine ddípa se captain fórna Laura Lee Welsh Rá Ciara Blundell le meachsí tastal wathe tá líróid fósaigh Laura Lee casan díbealach bháin casan díbealach le siúrnis go dtí Ciara Blundell Ciara agus pass Crean trasta ag siúd agus Sean Chancellor Kelly Boyce Jordan Tá si faoi bhrú, bhí cormachta te céimena, ráis sin nimar Lord Park ach iirecht Cara McDermott híomh na lábhaid deise. As we pass all on Kershaw, Ciara Blundell and sin fic mach and Timbers and arts fearán lehan san sin stoi ag Kelly Boyce Jordan a chríoch nu héin agus an sin an takeíocht de tachthaid Cara McDermott agus céanach chuir se gar ar trastan ar bhealach bhí se chomála scór mar tucann siad gon cóibre sin má chroinn siad na deisina tucann na scór an í freisin. Tá deacrta go gáháin leis gig amachchas tá siad caiún selva bag na gachúr má daní fólínis butteteach dí Laura Lee Welsh Laura Brownúir is bucht tá seile fósaice tá cean builte ord tá sé builte harad trastan ach tá trí scóranis amsithe ag an iarmhaí de bhór deacrtaí leis na cic amach. Tá ceartad macht agus chomála sin ar a glíhann sin tá faibaníacha leis níl si tríéis aon chic amach gruchtá léir agus ar bhealach níl an láir gobar a chiad mar tá siad a fannachta sihan mar bhreithnín éon den éan sin feic siad chuile imar an cháháin éimiis de láir agus brisin siad amachchan sin ar chuirtar an cic amach ach tá sin nach chu brú dochreite ar Elaine Walsh gur an cic a churma agus mar eicemuid tá go leor le denach an sin le cínta go siad éimi thar leir páirce. Nas a board teachtain sinis gus chuir siúr go siúd go dtí Sinead O'Sullivan. Níl Sinead immert an nuritin go dtí seo. Tá si bhean chumach faoine céimena níró sí chumach faoine céimena chuine ráideice sa Brendan Rice chuinead súlgéir a chósaíonn seo. Agus seileh an iarmhaí ríis níos tá siad an uachtar agus se den tam más féidir op tiile scórna
Amsú an seo agus an Barna oscailt mar tá siad a gimmert leis an ggóir seo, ní dul a gúil a chórcha láidir a bhí níos luha. Ach an pesan agus beidir costantar le cosisiúna sin feimúd an gábháin. An rud a ecans muid an bed nach gach clifa gailechanis ómáint commógaíocht peil na man na peil na bhar an costantar le cos. An pesan búte ag Ciara Blundell isteach go sciúpaí Kelly Boyce Jordan na teacht Rashford di Leona Archibald. Leona, Crow Spás, siúirtí mór any Foley, Spás Croig any mór féin Rash, Leona teachta rísnis, Leona ord agus Leona har a trasán. Faiz agus cóimert sin scóhan sin. An war fad agus a rís na himmorí na tosaitheoirí le gaibre le chéile, feicmuid Ciara Blundell chu líróid sciupaí isteach, Leona Archibald a ficha má mór any Foley chaisí timpeall a ríist agus Leona Archibald im isteach. Tá sé Harbh siimplíach dar immert a cho éfachtach agus tá sé de críochtú na scóirí tá an. Nach bin deirtar, man immert is fearr an immert is siimplí agus tá an spántas agan na seo ón iarmhí héana hocht ach go siúd agus dúra ceir cholín ag go gábháin. Mar luúm muid beidir beganí gan chuí chuirteach ar cican íach freisin agus an méid iirechttaí suirt tá dhéana go léon bháid le neartta a chur sa chic. Ach níl an áras faoi, ní dóil an gúil an choras atá an gáin fannacht a lína sa lár agus a briseach ar an dáhíomh, ní dóil an gúil an choras sin a gaibrú chóp. Agus súnstach le freisin feiceáil freisin gúil for an hibridáir an seo trééis fannacht le brathnú ar an dána agus is rud iontacha sin is cuilam éman Ryan a leirt faoi uaháin dúirt sé mar bhfuil na chalíní an takeú a thuirt go péin ní le bhábheith tuairtán nach bhfuil go leor ibhrechaí beidir teach an takeú a thuirt. Agus is deas an rud go na chalíní tá si de sásta an rion an sin leis an churann agus an bart gentach an. Agus seachas cúlín amháin tá scóirna lug sin take an immert. Héna seach scóirt ón immert ag an iarmhí an seo. Mail beag churtha chóirtaín seo agus Brenneach ar an glug ifigúil seach nóméid tá fanta de muidegus lehama agus tá sé táta is go gáháin go bhíidir cúpla scóir idir seachas lehamach chun misna chóirtcópas. Bhfuil a chuí a gaiirú ríis, Peter go bhfuil, má tá deach an gcuí bhenis láidir sa darla. Síle Riley's teachta rúthar láidir sin faoi bróid Ciara Blundell. Fósaigh síle. Agus fátenis ag Katrina Smith, tam sé cúlíní teach níos luha, tuaiste brethir líróidíon tachas tá sí ggéire éilú an seo. Tá sí tuis éilú í taring siúr sin ag Rebecca John, kick sír steach a bheits an don gábháin. Agus Aisling Dúnanis agus Bert á far siúd, tá seileh fós aice. Sí braga mór ar gitóg sin nach cean kick ar sin deasóga agus seileh tucha wathe. Fáte rais ag Karen McDermott, Ryanis go dtí Fiona Claffey. Fiona agus tá tróna himar seo eistú ag an iarmhí peilán deasó imar tucha camera. Agus an cean sin Ryanis go dtí Kelly Boyce Jordan, tá Kelly Garristeach anis, tá roic ar yes, tá roic ar chlé, Chenchi ar yes, fáte Maud Annie Foley. Maud Annie Foley á pass listeteach, fáte Ciara Blundell, Ciara is bhfuil sin an cas a hart. An cean sin citógach tá pass sin bultamach an adaice, ach tá sé fáte sin Karen McDermott. Karen McDermott siúr go dtí Leona Archibald ríis. Leona agus passion nach tá passion well tá sé mú tá sé fáte Ciara Blundell ríis. Ciara Slucha. Rash and Johnish was an ear to score. Ag Lucy McCartan nach tá irt Lucy imi mó. Tá chuilcinn curmú ag an iarmhí agus bhealach war jetach an iarmhí bheith has ráir chun seo. Téach cínta agus is dóin na deisina takeaban sin imi isteach tá sé de crogalógan na glúiseachtaíach fós hain cool agus ceir chuúlainn an agus níl mu trééis go leorgan seileh eiceáil ar híomh an cháhainte chuir agus má an siad leis an tána tosareacha chun difriochttaíana má tá éonar an chundal chu tosaí chu siad cínta faoi sin agus na deisina sin a hoigeáil. Hí goach gar ríis a tamse tá sé fáte Mona Sheridan. Mona ggéire éile sin na Maud Annie Foley agus immer twaigh Mona sin th barcas an seileh a ríis choráid an is go dtí Donna English. Nis, mat fitlum, scóráil fecin gúil onadí réile chatta seach an gáháin an seo hís fóin ach immert yes an sin is immert waig Fiona Coyle le seilehá rais don iarmhí. Agus an tonadí tá réile chatta seach an gáháin Rachel Jordan. Hís fóin an seo agus a fágáil na parce bei Nasa Bird. Agus bhí Rachel ag immert freisin an lá faoi dhearras be glór ibre le duine ag cínte teachta seán a glór taiíoch í freisin agus is cínte go mééis sin an difrichttaí an tasíon ahrú bhaincháhan an sin agus beidir gona kiccaní amach go mééis sin an began go cúna hort sin sin freisin rá a bheith hána ar glíán.
Well, Neil Bonnesticht na fórne Aidan McCabe, Neil Shafan Rada. Tarú Dinteige an shop, Maud Annie Foley agus Rís pass click isteach sa lár. Fortune Rebecca or like Aileen Martin Raigadi Rebecca Dunn agus post Akanish agus Fiona Claffey Chapter Lawn Lewis Reached Fiona Annie for nor hinch in Ruhr shot on Chile Fosa Ketashi Tuck Contalo in Chin Well Vast Magarot Tasha Fochig Leona Archibald Anish as Leona Machudi Lucy McCartan Lucy Garishach and Chinny Lens Pass and Chin Lucy on Chile Fosa which she can do the money in the kit to get Tosh can do the money in the kit to get Tasha Focha or Deg Lucy McCartan sore scoring Lucy. Oh, sorry, Brinchen macht agus fecin mit fresin na chunne séir céanir ceap muid a gur an spás anú cannot mach sí gá leis an sin bhí si treabhléonn sin trúr cosandor búltecha chas si ríis an sin cé gur Lord Fitzpatrick an gur an blach chuirte si chuochttain sin go slachtúir. Ché amach ríis deacrtí go gáháin leis a gig an irhí teachta ríis ó botúna sin de gosandor an se fáitis agus an gestion seo ag Ciara Blundell agus Harry Trasnan. Si bhfuil luú tú an sin gur foiil na galibhín si agus tá si cána dána cearta freisin agus cínte ráchúil scóilte cin láfaíara cúlín ionta chuirth trasan an sinna agus is dói an rud súnta sí faoin irbhí éon sean an siad macht dara tá si de gáil dro an chúil ní léon flaiciocht anú gáil trasan na parcinú tada leis tá si de gur cínta go mééis si dála dro an chúil gona deisina seo. Well coolas ní gúlín an Immers in seachtnomad is fiche sin antas bantas cum cin Fresser atá ród, tá si de teachta ríist, agus tá Laura Brennan de teachta ríist, Colin Vaughan scóirte Laura, tá si gar ríist a Shantar Cole, an táhails, fáte Laura ríist, agus tá an Cole fáte tá scris á dhéanaan seo ag an irhí. Tá cínta, well, stoi daoine beidir macha breanúir seo agus iad rábh cin fáin chuid sinna cá gansaí a tosathir má tá si gáil ar nonsaí chu minic seo agus na scóraní fáteán ráchúlín fáte agus an sin an cúil fáte inis ach sár ibre denteicíonn sin agus cúil agus cúlín fáte go leisceil ach fear immert wai in neervile chéile agus chomáile sin bhí Karen McDermott ar dhéise go mar ráha eile don chúil cé gur hepar in chéadar ar fórsí an dána chuide. Come out for a going with three for a shit. When there's a tooth, mochen, come on, when I need a heart force or no. Well, it's basically I clip a good all and noch leis muid an seanachil sin an a gúna go mín an dála hán machtara. Chu ceist am ríiste go deire. Bí cínta go gurtha. Bailachán a bailachile. Leona Archibald a teachta te ríisinis agus siú gotí Maud Annie Foley agus ríiste eile Ciara Maud Annie go dí banna chúil, cúlagus cúlín scóirtí Laura Brennan, Butcher Ray go dí Kelly Joyce Borden, or Jordan Shearnish, Karen McDermott, Rash go Maud Annie Foley ríist, Maud Annie Casa Hart, Lena Jetsog, or the Maud Annie Foley, tá gachmar a dul ceartan irhí an seo faoi láthair. Agus rud a chaththórgad faoi dara freisin, ní le chóirta buí bronta, tá chuigur dégar an dáir an leis, agus is cosú leis an stíl imre atá an gáháin, go bhfuil si de seasta sír ón na tosaitheoirí teach tríd, seachas duine a hóigeáil agus beidir go machtú an chalín a rá, tá mis marcail an chalín seo, tá si de seasta sír dar agus is sort balla cosanta nachhfuil gaibrán, in áíre caiisiad cholarás agus mar glíonn si sa chisfeil ban ar bhean. Bhfuil muid chun cárta buí a cear an seo, tá sé leir le Karen McDermott. An Rice agus sína an méidir go bhfuil Curú stoppan sin le himar an chábháin a bhí teachtamach. Cheap se gur an lábhí mí seach began in roáir ar muine eile sin. Hálan go bhfuil cárta buí le spáinte teochas go méid tréifhse ag Karen McDermott in Moscan na Becha. Devon tá. So díreach ar nuimiid le gáil gon chéad lein seo agus ní nuimiid eile sin go dtí go méid sin an teachta seachar bar go ríis gon dána le. Nis mé an cáháin ná tarfa a bhaint as an inbor breise bheitsacha. Beidir gur táchtaí bheitseach túsan dara lethe. Tá sí teachtaríisnis is Rachel Jordan. Reis go dtí Laura Fitzpatrick. Or gur place go ríid an Catrin Correa cinis. Agus Katrina Smith a teachtaríist. Katrina Mach an seo, fáisigh Aisling Doonan. Aisling si gitú pass alling trasta dul Clara O'Reilly. Casa Jessica Clara seo, caiisi dul rasta lá ríis. Cancelina Jessog Níl, ro si sosta dul muine na citóigin sin. Leis sin búlte trasna. Tá sinna fósacha agus immer tuahan sin ag Donna English Ilin Gérig, Donna English agus Roy Géir agus chomó trícinnta chomó go gáháin ach ní léon scór war nílach ceir cholín aimsi go gáháin an seo in sa géad le agus seo haganis Africaile ar an cúil sin ag Laura Brennan
Se agus feicimid an luastáí agus chomáile sin tíoch an módíoch an úsaideach ach brean in sin a rís cosla líon airtbáil de cínúin sin go híisiil mí áir linn bhfuil trún sí an táhairte go dtíir ní ráit na cosandóí an le carúlathe. Teachta teothar lán lús rís fionna cáil, bute se go siúr go Ciara Blundell. Ciara Blundell is teachta teasta lár, tras go dtí mád any fólaí. Mod any folly rego di Leona Archibald. Tá scúne imróí tro an irbhí le go fes. Tá cantin mí hafna Davidisha ní chóirach sé ré chuma mar gur an buineán bulsan seo. Buineán lehama agus scór doch ritsan seo ar golóir bailí bei an irbhí riméid agus í do seasta tromra festas ná beisid an ai an chóir agus sílam gon an ghuí a gárdú an seo inis a barcníomh Brendan a mura ach réis sár responses ar fad ó chalíní hirbhí an seo. Scór lehama seo agus na fórne ar seasta tromra festas faras bar harvest slachtarach agus thugus sé mírúils don gáháin teachtar éis. Scór lehama an irbhí dó héineog an cáháin náid a cethir. Ba muid a réis leis an dara le gan bhail. Will you come back out once the talking's done? Hey, I'll be in 5 minutes, 3 minutes.
Yes, I'll high five on the way back. Yeah, do. Yeah. So Fiona, keep it going. Then off me, Michael. We'll get fáilte rash. Tá muid an Borkney Brandon na Mura, agus tá Vibrano an Darila, go Cliffe Canish, na Sraha, a Hemmert, Rina Do, either an Irvi, agus an Cavan, agus Clár na Scór, doch Ritz agan an seo, an Irvi go mór chan tosa, dó héine go siúd, tá siad trí chulín déog chun cín ar a gáháin nach bhfuil ach ceire chulín an seo. Nis, ba on chuí cabhrú leis a gáháin, ba immor sam reisio go fé hartar 8 nóméid an seo, mar spáno carta buí trin go Karen McDermott i deire chéad lethe, ach ba scór na testáil an gáháin, agus í testáil go dóta watha. Nis, feicimid cad a hárlós an seo. Untí lua ach an seo, as ag Aisling Donan, Bís a jazz classier to Aisling and Chin, Le Halo, or Aileen Martin, Tan Cantron Budget, Aisling Donan, Augusta Shistach, no, to she Dirk, or hidden the love of clay, to Kerrikin Kurmoig go on the Fad, Hokin Kurmoig in Irvi. Agus béisi gur cinnta faoine deisna se mar taíonn ní túús láidir achan sin géadla seansanna se go difriochttaí agus kick amach. Lager sin tá Shantar Cóla joig go gáin an táhaid tinta cútíín an cúlbar a botún hain leis an gicamach. Ach beidir go an chuí sin a bhaid níos láidir mar bhí mis cappa mar bhí an deacrochtaí sa géadla ag Elaine Welch te kicking amach an Thompson ag Karen Welch. Tá seileigh an Irvi ríis as i de teacht so sa taobhlíne. An pass seach sa láir go Lucy McCartan agus tá se slachta a choríist Rebecca Donan is se teacht. Pass ragadí mád any Foley ríis. Rashidi Laura Brennan cool agus coolín an lína lechúil ní droch lá sin. Tá Laura teacht ríis an pass seach an sin nach passan fáte Rashidi lán coolín Cavan Eilish Cornan. Móna Sheridan a teachtain is se ríist. Ach ní Lord Shelf don gábhain caiisiad scór na áil. Le misnach a hort go mar just a darla a bit just cúpla ceanna áil. Beidir go gasach seo hart fós. Leona Archibald go tíir an sin ach imnar tucha an talúna ce mar sin is síirteach. agus súntaach go más dóigh bhfuil an Cavan tríéis chuid go himar figus ús a feicmuid deisian se ar chuúil sáháil intainta Cairnháil sin agus an chuntartán cínta an Cavan tríéis pigus ús sin nach. Beidir began níos mú go struchtúir na himar an darnlein seach agus go háirdin sin go na cosantóirtá ag an Cavan freisin tá si de pigus ús na tosathirí agus beidir go níos lú deisina ag le héidir Laura Brennan an sin le teachchan tosaíon sin. Ach bhín cúte na tastalúha. Nis tá seantainna sin Clara O'Reilly. Beidir scóirte ag Clara go dtí seo. Ceann sin takeáin immert. Agus an chic búilte agus búilte go deaige, búilte go pointáilte, búilte thar trasán, chéad scóir go gáháin. Se agus scóir táhaach an sin tuair sin muín Robanis ach a rís feicimid an dáchúla se an sin freisin ag an Irvi agus is cínte go dastáid coolhhain an Cavan freisin le chur leis na coolnaí atácha.
So hina fellow in Rodelian ach made in just happen Jesus Town Shell Fotcha Rashari Shaka. Tom Kitsa Gran Yartler Roig Ed McCabe Lob and Pastor Shachen is good to Katrina Smith. Hasta Katrina go Lauder, Colin Broike. So she gave her Elo and shot Fiona Claffey to Shishin Genteke, Katrina turn to Mach, which you can turn for Scory Hain. Shanshi Shear. Then him returning a Shear again near V, August and Cantron Coramoke, August and Shell Fotcha Lucy McCartan. You should me Lachter Gawan, Gentina Fearnet, Lucy Chachtanish, and Rohurt Garchi Chachta Laur. Nilen Takich Tekis, and she shall have a Honja, Sasha Genta Eke, as a Koraya Kanish. Nach Father Amach and Chot, Laura Lee Welch Chacht, the Raggedy Laura Brennan Rish, Fecker and Lusvig Laura Chinnox through Focus and Sola, and Chineke Tasha Foseke, and Shell of Kotik and Tom Jose, Potch of Wild, Leon Emertic Leona Archibald, the Shell of all the Chinnox kicks here, Shach. Call us the Donic Sheet Tom tomorrow. On the Iraq Genta and Roth, the Ibratory Fresh, and August Amanti Feckin to Goldenickin Page Trish Jiffy Dance Hedlach, Leon Archibald and Shen, a thread, her son the Cushion General Thala, Shasta Sauce, August is keen to freshen Morial Bader and Steele and Martaka Freshen, she have a Skippy and Shen, a Skirish Jasman Shen. Shell of Fosaka, Lucy McCartan, Lucy Lena Kettog, Hara Trasnon, Neil Roon, Finsberry, and Irvi, Scoil, and Glyphish Water. No, because if Iraq ain't a Harish, Feckin with the Hulla Emerald, Akan Jen Matargus, Homalashen, and Passani Tagalasha, Harva Crean. She Helly Boys, Jordan Hug and Pass the Shach and Shen, August Nervin, Shanshan and Lucy McCartan, Yona, she ain't what and Fui. Ach, Sar to Spont, and Statuka, and Irvi, Head Lags, Howard, and Head Kud Numa, and Shogan La. Agus as an Doyokshin, Raw Hulu is ein Hulin Deog, Onimert. Cavan a Chapter Rish, agus Sinead Sullivan. Pass on Hened, near her Ukraine, a Cunyan Chichellet, Tosha Fodge Ashling Donan Rish. Ashling Gear, Classic Day of Toshi Bragg, a home runner get auction. Ach, mind you, Neil, Tadmi Charters, you get dog nervy in the kit auction, and 5 Mugama, on here with the Ashling Donan. On here, August Tower, the Harish and score all. Tassin, Hulla score to Shadan all, Ta Amfo Sakintach, but I know what you're stealing attacking Shen, a Casas Chance Magus, Ta Hoiler Hinchin, Gochinan, a kicking a all over Wadmach fresh and Nikashi Ibrush Chach. Ach, Jeshel and Ishkan, Lear to Ficus. Darren Kenny Gashling and your shocking the Chatter Jacatse, August Tasha Shellaka has an air captain, like Brendan Rice. Sta Imlord and here V, Shini Aileen Martin. Tasha Gorte, August Arrow, or Yena and Joe Egagawan. The Amy Rooney, or once a Mahaka, is a little shock on a hot shoot, every fixed 3, Rachel Talbot. Agus Queen or Noi, Marvin with the Rob Warren is Luha. The one of the Eganirvi Marvina Rolla Joanna Maher Hortestach. Talking to us, we saw Cliffy Glean, Slevin, or Honok, she shach fresh and Colin as Ball and William and Shen, Tashianri River, 53 on a holiday, so it's keen to go Glorlo Kuch, Agus Glorlo Takiach, Eganirvi Armincha. Agus Foul and Chendentic and Marian Chawan, Agus on Shellef Fotarash Eganirvi. Is that the Vitor Kawan cool all? Jet much Kriach. Splodroch Hagan and Chach. Gone cool. Shachakarain Balacharash, Echo Love Narira. More than Foley Chachtarish and she's reached. Steel. Alling Leshkul Chineke. Agus, well, she took on Talon. Then Marcelana after Brendan Rice needs Congrin on Tamisha. Sanchella Fotarash, Donna English. Donna Shaker Skipper, Shock the Ashton Noonan. Pusher she's the Ashton on Colin Tadir Tucker Chach. Achtasha Shin late. Agus late to Gamahan Shaw. Rachel Dillon. Agus Fotarish Leona Archibald. Leona Sosta Gold Sheernish and Koru. Then a Cosson Tori and she action scorer is again la. Son Shelevakarish, there's a Korai and Ishkudi, Fiona Coyle. Fiona Coyle and Pat Shear. Agus Ton Shelevakarish. Has a Chachtarish, Fiona Claffey. Taro Fiona Clay, she landed her Ihe, Tanchella Fosi Fiona Nilen score, and she Fiona Gafolach, but she took a Talon, Ruher into Fiona Claffey. Shagus and Rachel kick him on, kick him on. A raw bit to go lame, she's Shach. Brandon would ensure Easter, Feckin with the Colour and Unsi. Dirach Chashin, Kerry came. The Leverson were. Darren go kick a Shach of a hand, you're should kick him off. Maybe she can't kick serious Shach of Young, Harama, Tamadraj. Long Holy Chatamach, Elish Cornan. Roy Goody, Sinead O'Sullivan, August a fortune Donna English. Shall fought Donna Vishi her bar to go score. Ninchi Hoheft up Goji shots never so she chanced to roll loader. On over Rish and Chen Egg Rebecca Dunn. So Rish Della come on pelling them on towards Tau Naharadon and Joe. August Rawa Brisky.
A caafar dar bhí mu a caiins faoi gan ahaimmart bíonn sé dachar léomhheidir an glyfach an sppraga atá an gan iarmhí agus níl stoppar bilis nimmert tána tá chola imreach a gaibrecha crua sin agus tá sé dachar an cháin teachta seagan immert mar is cínta go go leor bearnaí san immert a siúd. Lucy McCartan is sheer in a lína lechúil hain. Sí teachta ríiste sí casta bailháin casta bailcha go dtí mód any Foley níl an cáháin an seilehháir líróid. Rebecca Donnan is an seo. Trasna go dtí Rachel Dillon. Well, let's get Laura Lee Welch atá. Laura Lee Welch. Ever card agur dream as she gimmers. Nílach tosa one iste ag an irvi in is sní Kira Lundell lei hain. Well, ban na gúil an láid ar a gáchúil ionintach scóráilt eice agus is cínta go mín an muoine na fásáánach is camerará an tatan scaite ceap mé beidir go leor rudí go bhéiteach an iarmhí ausúach rudí nach neanna siad beidir bhí chumas ar a gomasacha dhéana agus go háid margheall goil an taithí sin acha a bheits na clé canis a bheith gimmartá leis an idirbheannach a scoirt ach níl an áras faoíach go bhfuil siad bu mé siad tharbh sásta leis an immert tá siúlach an ach is cínta gatha siad leanann se raim mar níl an obair denta níl obair an léircríochnaí fós. Only to her fós no. Rachel Dunnish. Right, Rashly mod any Foley Rish. Goni banner suas fechans can row to Eke. Kickle to shot in the kit out to Obergenic here, Blunder and Shaw. Achta Lewis Fingal in Kane. Pasha Fos, Ekira on Overnish, Bulchat Rai, Fiona Coyle. Fiona Coyle is Shasta Law, Rashly mod any Foley. Then a Curride, Kellish and Gossashin. Button, Agus Knee, Horlish, Cheshan, Torley Rovinic, the Leona Archibaldichin, Skirshig and Omakin and Octon, Cowan and Chak to Rish, and Cantron Cutter Ryanish, Agus F40 Katrina Smith. Cooling into the gate lap by Sheshan Tastal where he reached past Justice Shocks and Sposs and Shaw, Portugashlin Doonan. Ach and Fechershin, sheer of the Fiona Claffey all, Sosta good sheer, near Skulchi, a Kayla Corey Harishte, Hags a Forcha Rashike, Thunirvi. And Rota Ibra, Ian to her father. Corrichin is a Forcha Fiona, Fiona Coyle. Kickle Shahak Fiona Chin and Canchan, Agus a Forcha Harbor, a Chin, a Kelly Boyce Jordan. Trastigity Mod Annie Foley. Morani Shaka Skippy and Charles Jericho Shach and Machlan Immerton on every Lucy McCartan is Lucy Casabalahwan, Shalafosig Lucy Titson, Lucy Akor Trastan, Harbor or Fad. Dachret agus a rís luam was Joanna Maran sin a hánig ar bark mar onadí an lad faoiar agus í sláánú a fáil kick is cosú gur nós tá an san irbhí go chuinn dúirt cuma mata dú sláánú mata de hasa a críochnú faoin scór agus a dó a tríide scór a dachret san seo an irbhí agus chahar freisin an bandachas cicho cruas tá na himar gaibre de chéile cuimhnig gur immer siad seo clifa deachar seach láchain. Agus Nís meastra fóst an gáhain tá Karen McDermott teach a reisir bork. Bin an íorhí le cehar deog, Diego Rachel Cadena síle cúigar deog. Tá cáhain a teachta ríisinis agus Sinead Green captain na fórne an Sheliv ag Sinead, chail sí Sheliv ach i tarring i siar tamsin agus kicksí ar stachas an don gáhain ach i go trá seo ní leor cúlaí fánacha tá chalíní túscart caiisiad cúla all. Cacinn agus feicim idir chuigann sin Sinead Green captain na fórne go leor imrí ag Sinead agus tuspáint is ionintach tucaigh ach lá difriúil atá an agus is cosúil do chulahan an beidir go an dhearmach go tréáil ar siúla in na seachtainna tá cuma an tarsúil ar chalíní a cháin agus tuigem nuair bhí tiile scóirnaí éimi seag an bhór eile go mín go laidín sé sort an muoíú an bailach an mó ibre bhí gceistán ach níl an áras faoi tá níos tá na chalíní an irhí níos uaire. Ashton Doonan leis a gig síirsin har a trasnán. Tá sé leide ach níl se leide mór an. Ach súntas a chun géad le luamúid na kickan amach agus an aspa seileh a bhí an. Is cínte go níorhí gohfuil smachtach ar sin agus iad gruachtaint na kickan amach atá an. Mád an Foley agus Karen McDermott an isise reisir bark mar spruchanna acha I láir parka agus an chuid gon choirmartón na tosathóirí freisin. Agus go dtí seo bar dagan ahrú eisteach ar chóirsaín seo is cailín in Ganzi Marún a bheits a fáte gradam leach na imre agus bhór berlam gur fúta tá se seachas fumsa mar tá cearna cúigar ránóin seo. As seo duna díobh Leon Archibald Blockholt an Thompson níos fearr as a fáte reis ag Sheila Riley don gáháin Rockamona Sheridan. Agus an cábhana teachta ríisinis. Bhfuil teachta níor Unta Fiona Coyle teach trasna
Kicks here mach agus an buile tá anis go galach an cáhain misnach an Jos mach hallen. Jeff took scrisum on an tá donna go mar atá. Laurie Welch an taring sheer. Now will corta buile spont an shot. She'd him go well. So Herne will in love or the enemy shag a hard gargan win the had mar sin an agus Brendan Rice fi an out cheart an sin fresh nach ddíwach an tanam chuisteach lá again. Tá le damach Clifford's Congreve beidir go mach corta bui spont ige. Not any fólínis rís Congra contíblín stach go dí Leona Archibald. Agus Leona ach an Thompson and Shelf called to ike. Agus Fotcharash ag donna English than Gawan. English Rai go Aisling Sheridan on Hune and yo Aisling. Cool in the wall, should have made. She needs more action. Cool in more than she chucked the Kachak fi roll Nice Logic, Stahador Clara O'Reilly, Achan Catchin. I got Thraston Chin agus Neil. Gentle Clifton Chin ag Aileen Martin, Squilly Lero the Mach now, 10 or 3 shin or his calculator is nor skin to the Mach. Fogan check kick a Mach, I got Dakarthi ag the cool barry list and kick a Mach Orantha. Shinnegadira agus Horridon is stoi Nuirton winning at fresh and Bejo Gomach Nice Fiorach and Lero de Ficus agus the Ibra Mach. Shanquakshi be asked with Taki so and Glehan Shin agus Bejo Goshi sauce that Olgal and Shanny Karen Walsh the cool. Agus on kick a Mach for ag Aisling Donan. Aisling was in pass a shock and his shock hunter just Katrina Smith. Number 6 Laura Brennan. Cool in the Tivella. On she trusted Chinlip. A Yershi Machan pass. Shinchi knock back cool go on. Sorry, Mert. Auburn a gapala yen a chulla immer an sin in the hirviach. Chomala sin na cosantoria tá brana hís an sin macht ar feckenwood. Tá si the clue do tala o chan the park imian agus Leona Archibald chomala sin feckenwood sorry bro yanach sinach. Mar an I fóla chomala sin tá inja linchi sin ag Ibra so na parkia. Come on a chach to reach, August Bertie Mona Sheridan a chach, a Shastage to Marna Bay, Lon Cooley, Amy Giles, Nahirvi, Achas Kick Sears Chach of a Sandacha, Pedro Duncan Josh and Jestone Brando on Hossenchin ag Laura Brennan. Saw Hossench big Gestach, August reach Numed Kinu noch nach a couple of seconds to him, Brando, which in Shaw Feckenwood. An Leroy Jimmy Shaw, Katrina Smith a chuir pasach, Laura Brennan a Shas a sanad cheart na lovan, agus chomala sin is stoi an muoine agus an clisteach le teachta ma I gart macht dar leis an Leroy, amantí bín an pass squilche in a dhé sin taréis rodínta chéanach is cínta tá clegan na céalhar ar a cut goal an sin. So, one of the teachta an seo. Agus sílim goil Kelly, Boys Jordan, takamach, be Joanna Maher, takashach na hoits, niach manish, for Rudy Kinsella, she, Joanna Maher, that Takashdach, as Balach Tirili, or Shohi Joanna, Sheleveka Urbinta. Has best Shishigi relay runish. Great to have a Ohus, or Haggins and Crave Commortus, but she took a Contalon, Jen gone through, Tenimamach, a Hedemmer, that's a go on. A hurry in didn't nose. Gaveka she busk in the back. Main team rat agus Neil an hours for Brendan Rice tá sé an áit ceart gona agus bín se an agus má tá tada an glíhi sé machchan sin tá couple of tickers and Laura Hanna hen agus couple anam agus ní bheith se wad sa le bheith court a buí má Harlin se mar sin a ríist. Fiona Claffey sin nach Emmertwa agus Shella Fotcharash sin ag Sinead Green captain of Chavan. Ach ní le dóhananta sin feice a chunis. Shella Van Shaw ag Rachel Jordan. Ach an Shella Fotcharash a Fotcharash Leona Archibald. Ishil go Lucy McCartan. Lucy Macadí Mardani Foley Squil Mardani Lero de Stach mar go de secke. Goil Laura Lee Welch and Chinty Vishide, Tosh Laura Lee Welch and Chintina Bulsic a Bert Pulse, Toshi Taringi Shearings or Derek Kicks here stock now. Now which Tosh and Laura Tosha which allowed le Leona Archibald on Hawa in the ba. Kicks here stock at on. No, hin Magroshach and Laura in the Dunga Hossentori and Hawa nach Neil. By Kicks for Shach is Jessica Leona Archibald. Agus tá hawla gúilte inithe an gáháin an chaiblann seo bhhaire. Agus tá sé hícinn freisin an bailach mar sé dachar má tá duine chénta a teachta se an ansaí tá an éiri sin seileh taréis a bheith an éirbhí matar tá sé dachar na cosantóirí near thuirses na cosa agus Marianne nach bhfuil éon chúil fáteacha tá an bhearna sin a méadús a méadú gúnaí. Tá Grania Smith tuchaisteach ag go gáháin agus tá Clara Riley bainteach an lántasach leis geall ráchúlín teachtain de caite cean bháin inneo ach bhí an irbhí róhádómh inneo
Agus Harfa agri cafarón sin Oberwad Dentic Stephen Maxwell Lowen sin Faravila Kildara an tíhile go an banisteochta bhí Conor Barry mar Wanastra an gáin si Aidan McCabe an a bhí mar Rowner leis agus ní hégur fu an banisteochta nú mar sin atá gceist. Ach is cínte tá go leor ceachtaí a bhín le fólam le linne strathe a chairíonn le forna agus iad am na craibh a ríist agus bééis siad in an fiáú agus fólamán a rudí agus taspáint is maithtucha in anchuid gona cluí a bhíacha sa shrá rih se. In the years a great mortis by Donal rumpa by Moynihan rumpa by Ardwacha rumpa by Shajakaraka mar is droch wole a show. Agus cuipna freisin an bblin chatte an níirhí bhí búilte ag dúna nálan sin clipchanis sratha rina dó agus breanna doán an tatan chatte cháil siad le coolín an Curky agus is féidir neartdal an céine ana tíise go blian. Shell fortig mod any foley regionish, Brando Hart. Agus an pascar a siúga dí Ciara Blundell, a Ciara Belg, tá luas dámata aice. Pastor Strax Lord an Canchin Garmach, tá sé fáte Leona Archibald, Leona Casa Hart, Animerty Leona an Canchin Casa Hart, an Gasa sí Strax an Gui, Coolbar Bristol Shees, Ciara Chanta Strax, Cole scored to Ciara Blundell. Oh, cool, Chanta Jacatse, Canada Huggis is Scris a Shahanish. Se bhfuil a ríist an Colin ceart a bheith in aice leis a líhairt Ciara Blundell mar dúta le gáchúlach an clisteach a bhí ag an sin freisin le tarint ar an líhairt hiic sin nach chu amaic an líhairt a ficasúas agus an líhairt críochna aice feic mit Sinead Green mar chaptain an isise chun na cháin agus idir nonsaí tastíí an sprág go bhar an is le cinnte go mééis an coppla scóra chuir leis beidir le cúnathirt go péinach níl seansta laidach an clifa grúchtálach tastíí is dóigh go na himmorí díoch le broda le méid. Sin Colin le tartas cosins go machos darla Rachel Dillon con Irvi. Tá sin fotta ration is go gáin ag Rachel Jordan. Aisling Doonan gear a pass agus pass cliste stúr mahan sinnike. Tá sé Johnny's Farrow an is coolbar chatamach an Jesh an shot. Tá si faideach tá si de cynal fechar gosins. Kevin Dimmer tá sir. Der bút agus an coolbar a chormach an sin nach bhí balle maroon os a cóir sin. Carcha cúig ag go gáin. Agus mar dúirt an nuair a tú grúchtál fecinn tú go mín an taithí sin annach mar bhena muidir ístre an líomhar dáda mé se contúirteach chur is seachtán agus nuair bhí sé briste nuas an sin duine ceart a bhí an le tarint ar an talir agus caafar freisin bhí éiles cornan an sin seasa annach beidir dream leis an tosair bhí teachta se agus sean an sin ag Ciara Blundell an cúla scóráil. Tá sé teach doracha a ríist an seo a borch níomh Brendáin an seo an mura deach báisteach a bhróin. So le méid deire dénta tá hart ar gáin méid ag fantan seogan. Aisling Doonan se gí carcha cúig butiste haice. Tá si de teachta ríis ar ascadí Aisling a sí sásta le cúlín, tá sé cicáilte ord ag Aisling Doonan. Cúlín scóirt ag Aisling Doonan ach ní lóra ní lór a leide. Well, níl an áras féach dar mar bhreann tú ar an scór bhí anna glaham an sin chearra chúlín scóráilte an gáin dó a héine ag scóráilte an níorhí agus nuair bhí an buntáiste mór sin acha heastaí bhain cháin taachtamá agus ráinú trí chúla álaí tain níor hála sem mar sin. Peter Gould Jeshanis. Se fáteanna Katrina Smith, Katrina Illingéir, bute Katrina agus é bute Harry Trastan, bhail sin gá scór scipaí a ní chéile. Caiisiid cúna leis. Cínta, íirecht bháthán agus éon seile bháin siad is cínta go gáir na rudí beaga le fólamán agus sa feabhsúach chun na clifa críocht na mar dúirpmuid beidir le feabhsta chuir chlár na scór agus chopéanas na híirechtaí tá chur isteach go dtí seo le lena strathe. Béis siad a ggéir go méid croch níos fearr sin. An tam sin a cicamach a féimód ob as an seile fáte sa chuir transgadí mód any fólaí rístelle. Martla sé gitá dro Laurelí Welch fáte Laura casa áling i Laurelí Welch sin le héile ón lán chóla éiles Cornan. Tá Laura gar isteach an is gar siú tá citte seach le kitó cliste go dtí Leona Archibald. Rastrí mód any fólaí ríis. Isise gáil tras na parcanis Joanna Maher. Passí isise Joanna Maher. Fáte ag Lucy McCartan a ras go Leona Archibald. Tá si de sprí le ag a tráseo ach dóhann feice an sin ag éiles Cornan tá an siise trasna. Agus machlan a gcór tosan sin freihansaí cáilte ríseachas fáte ráisi Lucy McCartan an seo. Machad Leona Archibald ní scóirtí Leona sa dara le. Butí chuna sinna chur na cheartanis tá Canchan Bulteice tá se chur na cheart ag Leona Archibald an trin ach ríist botún ó chosantóirí an cháhain.
Se butún allhar agus is dói fiún ar fór éiles choran an líorthid ag túsan sin thu siad tras an chuúnach dar rud nach becanú go minic glóir na butún bonúsacha á dhéine ag an cháháin agus seach an spásúsa ag an líorthid scuilisteach má dhéanaan siad sin be seantaní spearcha mar níl se gaibrúóbla na passaní bega sin tá aspa crinne seán. Laura Fitzpatrick teachtar ríisiis, búteach sa Laura cin can an brise síos. Agus animmert ag Rebecca Dunn chun se bháilrás, bachadí Laura Brennan. Mór Annie Fólínis agus Rash dí Rebecca Dunn agus Rachel Dillon so si de cynal selva tá scúne imróí ar fáil chun a pass a hóigáil ón i chéile an seo Fiona Coyle búlta ráis a fáte Laura Brennan a ríist búil si chun curlis a gúla in a damsa sí a géad le tá si go a rúthú ríist níl si denna stop a chur leis an ar hen si tá si mór tá si ár tá lósaice tá an canse leh localta ach tá Ciara blunda se fáte Ciara hart nó an tam seo iirecht chám ag Ciara sé cínta churamú ag an iarmhí chóicínig go gáháin ach tá Forest Bar ceir cholín déog ag na Calini Lord Tíre. Agus cuimnig gur córt a buíonn sin freisin agus iad le cethir déag le tréimh se sa darna lein sin freisin. Tá Chloe Kelly réile teachtar teag óbanis an cábhainna teachtar ríist is gíre éilúid sin Aisling Sheridan an róir ag Aisling an seo sá róthir go deimhin ag Aisling an buteisteachnis go dtíon onadaí agus tá duine fanna sin ó a ríist hín na himróí siar agus Rebecca Dunn an obair gente ag Rebecca Dunn an seo. Seachtar an Iberta bhíonn sin mar dar ó híh cosantóir go tosathirí. Tá sin na crán tacha an seo ag na cosantóirí. Agus Brandon Glog fi bhún ní nóid fanta an seo hagan kick síústeach an gáháin. Mas ní an áras faoin na hathirthe tá denta gan bhí freisin na cosa uair tá takeiste agus an luas atá an níl siad tar éis titsemas dói agus tá siad fós a chur leis na scóirnaí tá acha. Tá captain na fórne teachta machchan seo Laura Lee Welch agus a dulaisteach an na háit. Iver fi sa dó sinní Chloe Kelly. Agus onadí freisin ó heh an cháháin de freisin. Niver fé cuaigh sin ag imecht Elizabeth Farley McGee a dulaisteach agus sinna is dói Catriona Smith ceapam a bheith a fágal na páirciún sin. Laurie Welch cin a fíre teach far banna machaí agus sin na ránaí roilethe Laurie by 2-1 nervous an gríomh chomórtas. Ná seo an kick Aisling Doonan. An tanhil déna Aisling Doonan sin sár kick Aisling Doonan agus í móthir glíán eile. Ach ó hih scóir le bhí si bed nach in na héanaar go gáháin. Bhí cínta táircic agus is cínta na scóirnaí bega carann siad leach 5 a gúnaíachtar leis an gic amán sin bíonn sé dachar is dói Tharbheith éasca go níormhí an líor de áil agus go chuna cháháin níos siad tar éis aon chic amán lecht a réasú ar chuachtal agus tá mai ceappa go sin rud eile atá tar éis cáile go mórthair. Tá le go scóirna an cháháin Aimsí Aisling Doonan chuig cholín. Agus se le fáte ríis ag Fiona Claffey ach kick sír a nai Fiona Thompson. Brendan Rice tuairmíocht go necha sí beidir rád a lírótá de se le Aisling Doonan nuis. Tí chun tuairt tá se began níos fóide amach ná mar bhíonn cean darnach. 3 cardog le 9 dé. Seach nóid go le fanta se hagan na chico Aisling. The ríis tá tanghil th bar ach Thompson tá sé builte ar híomh na lábh clé. So tá sé cín chuirmóí go gáháin a méid céine leis an iarmhí ach farír de chalaní chuige ola níl na scóraní céine aimsí go ná fiú a le. 3 cholín déag idir na fórne. Agus tá sam gúirt bheith freisin an chéadclifa bhí agan anseo níos luúthan ar bhfuil tibradáran nach Garman go bheiceadh muidíad bhfuil anseans go bheiceadh muidíad deire mí bhean fór barca chróca ach tá mé rálaat. Bei sé dechar ón méide tá feice agamtaneo aine an léneo. Bei sé dechar an iarmhí a háús an rád idir bhenach. Cic amach cíalhhar machchadí Joanna Maher. Tá sé fáte Joanna Rís an istrix tá sí gíre éilóte agus luas fa cúpla céim glacaigh Joanna sin beidir agus ach tá chic síracha. Leave it there, Joanna, leave it there. Má any fóliste agus í lura go fás. Agus tá sé cicailte teach Joanna an módíireach can mór fada cuiilteteach potón gentle sin agus tá sé
under the Ella, Leona Archibald, Leona Garrish Shock and Trouble, Chancellor Coolella, Leona Chalk Trust and Trouble, she saw still a Coolin, Bashi saw still a Coolin, as an issue, Hena Cooig scored to Leona Archibald and Chuck. Well, Níl an áras fuhuiacha inspráide cínta agus a golóir muoinecha atá teachta lena clifach tá sí tríos go leir over the ana gan éirbhí inne agus go hárid an taithí istói hasan léonn sin an lá deire freisin. Sí an duine cínta tá a duine difriocht a rob a rís a darna le. Mar sin, ná an Forest Park a méadúna is tá kicksí réile acha. Trí cúideag, agus mar tá ráte ag an hana. Trí a cardeag de sin ónimmert. Sin si sír an tam seir bes go dú doáine methar fátíí Leona ríis. Sí casta bailach bháin, tá sí gas bailach aláán roúir teoice ach an tam seo tá an treile fáte reis an sin ag seán inch don gáháin. Laura Fitzpatrick rinne Laura i tíhil an seo acha bhí nummarcha gon sellih ag choilíní hir bhí Móna Sheridan teachta ríisinis rúthar maithigh Móna an seo. As the butcher starting Mona, sheer and chop reach and upper tangential Fiona Claffey or who's and shot reached into water. Agus níl an áras macht ar goil an overháile denta go mar haring an uirhí siar bhí siad cíntan sin gon an lína leatosí torcúnan sin a lár parke. Bhí go leor spás ag Don English an láfa ar a nírá anja agus bhí go leor ceachtain í fólameach agus chuthar bhaim anja. Well, ní chéad roiir a bheits precious in immert peidir go leor muid imróí chu bhaim mort agus mar dút muid níos luha. Ní ganda marún an áíre atá a bhórhór dib sin. Ach tá si de teachtar ríist. Úsí na cartan go dtí Leona Archibald. An pass a seach go Ciara Blundell. Cúlús Cúlín scóil te Ciara neo, gá chúla teachtar de caite. As tá si géalú ríis ach an tam seo callinn si sellh immertáhan sin ag Sheila Riley go dtí halbhó dhéana. As a fátíigh Móna Sheridan ríist. Ach tá an sellh cáte go búte reis ag an iarbhí ríistelle. Agus seo hí Chloe Kelly. Hí Chloe Spain over scóracht sin si siarnis go dtí Joanna Maher na honadethe cóhaibbrúd sin Joanna Maher ach an sin fáite ag go gúil báire. Ach fech rís an obair na bhí Ciara Blundell sa sin is beagnar bhlacáil sin sinné. Joanna Maher gí Rochelle á reis ach tá sé fáte reis go gáháin is go gap sin Sinead Green. Rúthar maith Sinead an Joinis. Agus an pass a seach sa leir fada le Sinead O'Sullivan. Sinead O'Sullivan isteach. Go dtí Donna English a tuairtí scór ach iireach Donna ar thaobh na lámha deise an seo. Tá sé gairí níos cuiifire an seo. Agus an bhaine sé teann gan ceann le fanta bhór sin í cheist an seo. Sin í cheist mhór. A sé teach dorcha agus an dorcha. Ach tá an tanam imithe as iireachtaí an chábháin an seo. Bhí cicamach Garrett sin is níor aon gábháin a choréim brú. Leona Archibald ríisinis. Seachtar ar go bád Annie Foley agus maithe cisiúd go dtí Aileen Martin agus tá roigh Aileen ar chléin ar dheis má heistin muthe. Tá sé fósta go tensí ar chlé go dtí Chloe Kelly. Chloe Kelly is a banúisteach a reis go dtí mád Annie Foley rís tá cinál le fáinne mar stúrthóir ar chóirsaí ó Lárna Parke. Siar go dtí Aileen Martin, roigh go dtí Leona Archibald rís. Fáitigh Aileen Martin rís níl éon de for thur cén fá meach níl Annach fannach go dtí go siad Fernando dearnach an seo. Agus gentle na film tá siad a spríd is a gáháin ag trá seo. Ó Annie Foley, seach sa spás inis agus é fáitin sig Aileen Martin na Lana Riley sin ansaí sin. Is féidir le go trá seo. Mar ní le gceiste céimiid go áras bar a bheith acha. Siad a chuineáil trelibh. Agus tá sé ag Lucy McCartan inis. As well Lucy Blockach agus an sellh fáte reis go gáháin. As í Laura Fitzpatrick ríis Laura Place go mach an seo. Bute réige Sinead O'Sullivan agus seo teachtanis Sheila Riley. Agus an pass trastra go Móna Sheridan ríis. Well, fanna siad leis stohi. Móna Sheridan gur animirtí Móna sin le Place go ríid agus le dúsa siad chuid neirtsan sin go maith tá kick síirsteach sa ceann sin tilte aice óna de heile réile teachtarsteach an iarmhín seo. Tá ibar fixa trí teachtarsteach sinna Leanne Slevin agus a teach go bord tá Lucy McCartan. Agus an obair denta ag Lucy an seo. Tris ag banistíocht na hirbhí imróí choristeach. Agus an isis.
Agus bhfuil Ciara Blundell fág an na parke. Ciara Blundell fág an na parke chumá sa teach na háitiúd Katie Dunn is dólam. An chic ag Aisling Donan idir dálín agus a ríist an lasco go chic. Tá sí thbáir kicking is éire í seo. Agus mar luúid táhachtach an sin kicking í séráil agus iad a chuir teasannach ní le áras faoi inne níor hosa an cáin i gceart a churb agus ní bhar siad an gráime áil ar an glyfa chuireadach dar a bhí chola áte cean bhí an lábh nuachtar fáin sin ag na tosathóirí na cosantóirí láir parca go níor bhí stachréite an tuspáanta tá tucha inne. Preis cúig nóméid hí na fórne chom war gá cholín na tíomhacha bhaid sin go deire níocht fornahána. Sin na chalíní marún an seo agus kick síirsteach Leona Archibald nis den inta for Leona. Agus an isis tá Katie Dunn dul isteach. Nóméid agus capú fanta an seohagan sin an clog atá aganne. Agus tá muid bagnaí an cínar a glog ifigiúil an seochacha ní nach go second. Leona réchan kick seohile ní linsa forra. Bheith muid scór eile bhatha, Chloe Kelly teachtanis, rais go dtí Joanna. Joanna marach an cancha búte rád as fáte rais go gáháin, beidir meach chance go scóráin eilech ní bhéile himmert mar sin. Fáte rais bád aní fólaí agus fechan slíhí sin an éilú sin is imróí chuirde ach fin íirt levlachat as fáte rais go gáháin as i Laura Fitzpatrick. Rinne Laura a train díhil. Is tá sellefach a ríisinis Passion ach in Canchin. Aisling Donan Jenna Harbour agus pass Jazz Butchick is Shúdanis of Sean Chancenish Elizabeth Farley McGee ach an pass roar de sin agus Rachel Rebecca Dunn ní an géadúr Shira Cousins cuma as a choú le Rachel Dillon. Se denta anháil gan éirbh agus a rís fiúla coppla second fanta leanúmad an sin tá siad fós a gaibrú anhrúa an cóibrúta an agus chomáile sin na bunscillan í an wachaach daras an éir agus chomáile sin an pass láimhe ach éonúir tá osmósan an cos tá an kick sin an chrín agus sin bhd a bhí an asnamh is dóigh an cháin anneo. Bhí sé dachar cérán túir deire mar léoch. Well mar léach sí Leona Archibald a hasamach sa mar camera hús dead an chlifa bhí sí éfachtach an agus fiúnar bhí meidiránach chuir scór fáte is a darna le cúpla secondí sin siú nóscór thula sí muid fu sí tríéis scór a chuir leis freisin. Héanna cúig sin mar fád sí agus an buineán séite an chop tíireach tuiste Barney Brennan an chop tíomlam. Rá go bhí Leona Archibald go rána mar líocht éimire ach jeitach sibh tucha tá mád Annie Foley, jeitach sibh tucha de Laura Brennan, jeitach sibh tucha de Lucy McCartan, Ciara Blundell agus thug siad ceacht pelle chun gáháin anneo. Thugad cínte agus a rís gon ahimmert dólam siad a go leor dí bhí denta bhí cúpla cean agus cúpla deis chur fórí lecha ach deis os có cool go háir Laura Brennan hasú sin amach an freisin iver seachtar a drímecha agus í tatchantas i fáil gáthúlín an immert agus cool freisin. Is ionintach an rud sin eice agus go háir go níorhí tá bua seo tiltecha tá siad a cnágar doras le fada agus béis siad sástan sin a bheith an a bheith take amachchas a rina dógus a gimmert rina héin an blin tugan. Is feic muid ar uachtrán chun an pelnaán, Geraldine Giles a go le seach, Geraldine riméadach mar budul mórm sin gras chun den hirvíad o Geraldine as bei sí antástala sin a chaach sí bheith sástala sin mar is sár haspáintas watha ó hús go deire. Mar deirm na fórna córan preis cúgnóméid rá cholín na tíomh ach an sin. Ceir a cholín í chéile ag an iarmhí agus an sin na chéad cúil scóilte sa níú óid deag i Leona Archibald. Bhí an dairí can ní óid iníir sin Laura Brennan iad chun cíine leham a dóhéineag den áide cethir agus chunne siad leis agus an tríú cúil scóirte go lebailach ruid an daire le a sin scóilte Ciara Blundell agus ar deire trí cúideag ar fad agus trí ceirdeag sin ón immert agus sin éocht scóráile an áíre agus bu a Harbh Slaachtarach an seo cáháin díach an seo agus ní bheith sé éascach go tuairt faoi orna sínsar tréistómh cuicha mar seo aáil ar ná chunig muid cuicha lifa canis na sratha amána idir cháilegus tú radáran nach scéile le bhíonn sin a be sé deachracha seo mar dúirt muid ag túsan le úranta bíon airmartaí antifúlar fad agus dá meach duine teachtasteach an seonis níach mis an cóscóir a bheitna chu ceist ceachas í deola chuirte na bhórn seo chom caiice seoin.
go díreach agus is cínta stoi sinna rud is áfuoin sport freisin is bín cholalá difriúil agus is cuma cén íirecht bhín chuirta steán lá go ahaimmart is cuma céir de rinne tú an tacht an rivenú chaicís rive ach rud amháin hasan go níirhí brenim ghfuil anchuid gon cóimmart sin le feice agus na glúiseachtaí bhí á grothúacha anchuid gan an bín forin a beidir brahanneamachar imar amháin ar imar agus cé gur tugu lechan clifa go Leon Archibald bhí hart ar 8 ar 9 ar denar ar bhórin an sin a bhí tilte sorta nu bachsiad a bachan gradam tilte acab. Siad áte chahas Aidan McCabe Thomas mar bhainisteoir I léirú mar tá sí teochanis tá ísle brí ceart I measc imóí an cháhain sa caithe sin ordún man man a hortgóib so dogan siad faoin gríomh hinseir críomhála dosach agus an sin clifí cálathe a gríomh na héireann so sinna job bheits a déine ige táach a héin nach chuil siad trúdúna sa dimmar siad inne. Agus ar bhealach mar dar a beidir nach chuil an díma chomór sin má tá bearna chomór sin an I gomfort a dúna ná agus curcií beidir an tatan caite agus glána cooling a bheith hása deire agus kicks an imir agus beidir go daoine gal bhála rohfuil dá rud go bhfuil sin cool sin dá rud go rimen I sciopí a tám sin tá go leor gur féidir leis an gáin féúach bhí tuspáint is bhád níos fearcha den tatan caite agus béisi den an smuoine faoi sin a ríiste agus is dói gon trein alles rudí hín ar siúlacha tuice siad ghfuil rudí tá genta go maithacha agus na rudí ghfuil siad gur féú bei ámachchan sinna dhéanana rih mar chréibh. Well, tá pan nach réad an runna an seo Marí hici huas réich an corn of runna ar chaptín hir bhí Laura Lee Welch hí Jesse Laura cúpla focail a chuirla chéile tóhín ar bhana gon barc hí sinna go deire ní híad behásta hí tíoch an barc hí sé gur a fanachtar a barc. Agus báisteach díreach a tiite an teochanis so déile linn déile muid gáin an bháisteach Come on the báistí an ar fan tamalíne ach níor tháinig sé ach well tócar sé sin an bhuinéin don iarmhí a dtí a tuairt faoin gríomh ach seochanis Marí hici. Ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to welcome you here to Forest State for our Lidl National League Division 2 replay. And what a game we had. And when you coming here, we're going to see a great battle between two great teams, and that's exactly what we saw. I know today Cavan was not your day, but I'm sure we'll see you back out over the course of the summer in the championship. And well done to Westmeath, our Division 2 Lidl National League champions for 2017. Well done, guys. 5 years ago, Westmeath won the Division 3 title, and they're back here again today now, having won Division 2, which shows great work and great progress over that period of time. So well done to everybody involved in Westmeath, and to all of the supporters here today who have come to cheer you on. It's great to see so many of you here. Also, I'd like to thank St. Brendan's Park here in Bar and Bar GA for hosting our finals today, and to all our officials and our volunteers here working on behalf of the association. We very much appreciate all your efforts. To Lidl, our retail partners, who came on board with us last year, and we've had a great partnership with them, moving forward and progressing and promoting the game and in developing the game. So many thanks to Lidl. We look forward to working with you for the rest of the term. And also, I'd like to thank all of the officials, I think I said already today, Mila Breakus. And thank you to TG Cower also, who streamed our games live today across the world, first time ever for ladies Gaelic football, and that's a wonderful new progression there as well. So Mila Breakus, TG Cower. I'm delighted to be joined here by Paul Cleary from Lidl, who is going to present the Player of the Match award. And today our player of the match was a player who achieved an exceptional scoring tally and played an outstanding game for Westmeath, and that is Leona Archibald. And now
Cup to Captain of Westmeath, Laura Walsh. I can hardly advise students also on the current show o'clock. The Monday year B. I can scarcely believe that we've done this third time's a charm. First things first, I think I'd like to thank Cavan for an unbelievable game. It always seems to come down to the wire. While the scoreline probably doesn't reflect it today, there's never anything between these two teams, and there's nothing but respect, I think, for both sets of players. So, girls, hard luck today. No doubt you'll be back next year. We know what it's like to be on that side of it. We were there twice, and we're just delighted to go over the line today. So, 3 cheers for Cavan. Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Secondly, I'd like to thank everyone here in Bird today for putting on such a great display for us, and for the continued support from DG Car and from Lidl of the league. There's been huge progress, I think, in the promotion of ladies football over the last couple of years between DG Car and Lidl, and it's really helped to promote game farm-wise. Thanks very much to them. To ourselves, so many people to thank. I suppose first and foremost, Mojo's our continued sponsors at home in Mullingar. We'll see you later tonight. Joe and Wolfhout Fitness for the brilliant S&C work they've been doing with us the last year. To the county board for being so supportive from whatever we ask, they seem to come up trumps. So Geraldine and all the gang on the county board, thanks very much. To our management team, Noel, the Strawberry, Peter, and Stephen, the Dove, thanks so much for everything you're after doing this year, or hopefully, and Kira as well, sorry, and hopefully this is only a sign of things to come from us in the future. Last but not least, these girls behind me have had a rocky road the last couple of years. They've shown huge character to come back from time to time again with defeat. Today was our day, and we really enjoyed this tonight, girls. I can't speak highly enough of these girls. They've grinded out training sessions and the character we showed last week to come back, which I don't think we got enough probably credit for. So, you know, what we showed last week, come back and draw that game. But I think we answered all our critics here today, and we're looking forward to moving on to the Leinster Championship now. But tonight we'll celebrate this. Martin, Derry Dental, agus Lama Hanchovic Tiberdoran, agus Egagowan, Tasulang Gowan, Shifton Tanyov, as the Glyphisho Ekol, TG Car, Stada East, Kajin Hedor Ella, Womhain, as a warrior, Nivrenon, Slongafoil.